Maka dari lalang hadis na Nabi ta, itu binatang kurban matiri surimun rinna pungala ta'ala, engke hadir riolona pungala ta'ala, mancaji wisabbi, menjadi saksi di hadapan Allah. Agan na mancaji sabbi, bulu-bulun na mancaji sabbi, kanukun na mancaji sabbi, tanru na mancaji sabbi, darah na mancaji sabbi. Kata Rasulullah dalam hadisnya, binatang kurban kita akan hadir di yaumil qiyamah, darahnya, kukunya, bulu-bulunya, tanduknya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Set di siropakutana rilalenna, maka dah magirup Nabi tak na rampai rilalang hadis na kanukunna, olok-koloe, bulu-bulunna, tandukna, darana. Padahal yakko yitai kuku, darah, bulu-bulu, tanduk di dunia ini, binatang kurban itu tidak bernilai, dek gaga angkena, dek gaga nilaina. Maka dan regurut atau pandita sengaja narampe Nabi tak bulu-bulu, tanduk na kanukunna, ya rega darana, memang tongan rilino dek gaga nilaina, dek gaga hargana, dek gaga angkena. Tapi aku engkai nasabah engkaki tepat lauri pungala ta'ala di yaumil qiyamah anu dek nagaga angket narilino nafaka angkai pungala ta'ala yang tidak punya nilai di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nilai. Nataro lebih na ya senge berkurban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.